zor rahmet dostlar. Bek zor rahmet. Hayırlı kişiler, isenlermisiz. Indi qarab turanda ilgari bilen venir sporlaşalar emetegesi ilendim. Men ilenmedim di. Men de vitale işayılıkkine ilendim. Rahmet. Men rahat, men pakanlanmayım bireverde. Indi şuşu sahnelerge çıqqaş, burungu tatar xalq jarlarını jarlap kitesim kile. Apa jarlayız mı? Hatirem, gittik. Beni de tırasın, nişke bilin bırasın. Hadirem, nişke bilin bırasın. Hadirem, nişke billerin ne bırıp, nişke billerin ne bırıp. Kimne kızık tırasın, hadirem, kimne kızık tırasın, hadirem. Derezenle aşık uyup, derezenle aşık uyup. Kimge gülmek istersen, hadirem, kimge gülmek istersen, hadirem. Başın kara buyun zifa, başın kara buyun zifa. Kim baktine uysersen, hadirem, kim baktine uysersen, hadirem. Bakşasına girip, alma bakşasına girip. Gülge ürüledin melle, hadirem, gülge ürüledin melle, hadirem. Maddırlığı leşken şakta, maddırlığı leşken şakta. Alıdan yigirdin melle, hadirem, alıdan yigirdin melle, hadirem. Dostlar bir gele. Alıma satışıları kilgen, alıma satışıları kilgen. Ülşevleri var miken, hadirem. Ülşevleri var miken, hadirem. Ecelge daru var diler, ecelge daru var diler. Mehbetke var miken, hadirem. Mehbetke var miken, hadirem. Mehbetke var miken, hadirem. Alkışlarınız İlşat Hisametdinov. Bek zor rahmet dostlar. Alkışlarınız dostlar ilengen jigitimiz. Mine şundaylar tatar jigitler. Harmonlarda da oynay, jırlap da bireler barsına da ezir. Hürmetli dostlar, keyifleriniz nişek. Aydegiz bol aytamiz dostlar. Kimlerning bugun keyifleri aybet, keyifleri bulmaganlar için qo'ti ettirib alqishlagiz hele. Onlarning da keyifleri ko'tarilsin. Bot. Bek aybet. Hürmetli dostlar, biz endi konsertimizni davom etamiz. Endi konsertimizning ozag'ina hali ko'p da qolmadi, tag'in 7 soat yarım. Вот. Түзә алсагыз, Алла берсе, biz endi eng ozaqqa hali da jetirmiz. Әлегә hürmetli dostlar, sizning яраткан җырчыгызны каваттан сәхнә түренә чакырып аласыбыз килә. Ул да булса Венер Салимов. Деймізбі? Кете! Unutan dip yergen çakta niye ditkildin? Meni qabat hislendirip siyen bittidin. Onu
Min bitinde күңлем белән гөл сөя идем. Синнән качып киткән чакта кулымнан алдың. Кабат сиңа сыйындым да мин сүзсез калдым. Синнән качып киткән чакта кулымнан алдың. Кабат сиңа сыйындым да мин сүзсез калдым. Мин сүзсез калдым. Күзләреңә туры карап мин сине сөйдем. Мин бит инде күңлем белән гөл сөя идем. Күзләреңә туры карап мин сине сөйдем. Мин бит инде күңлем белән гөл сөя идем. Hey! 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 Таң алды үз кочагыңа мин чәчәк аттым. Йөрәктәге нәфрәт утын мин алып аттым. Таң алды үз кочагыңа мин чәчәк аттым. Йөрәктәге нәфрәт утын мин алып аттым. Мин алып аттым. Күзләреңә туры карап мин сине сөйдем. Мин бит инде күңлем белән гөл сөя идем. Күзләреңә туры карап мин сине сөйдем. Мин бит инде күңлем белән гөл сөя идем. Күзләреңә туры карап мин сине сөйдем. Мин бит инде күңлем белән гөл сөя идем. Күзләреңә туры карап мин сине сөйдем. Мин бит инде күңлем белән гөл сөя идем. Hey! Ай, бик рәхмәт. Ничек җай кирдегезме? Пирожкилар ушадыгызмы? Нормальный. Молодцы. Инде дуслар, менә карап торам да соңгы арада безне ничәптер Илназ белән икебезне теге җыен малянкага чакырмайлар. Мәйтәм, кара халыкка шагач, безгә дә санкция керттләр бугай. Инде без ул санкцияларга куркмыйбыз. Аллаһка шөкер, үзебез алга табарабыз. Шулай бит. Инде бүген без бер үзенчәлек нәрсә эшләргә булдык. Ул да булса да мин Илназның җырын җырлап карарга булдым әле. Ничек уйлыйсыз? Җырлап карыйм микән? Булдырым микән, әйме? Аның җырлары малай. Теге үзенчәлекле. Карыйк әле, әйме? Илназның җыры күрмәгәнгә сашма дип атамын да. Кара каршы очрашып та күрмәгәнгә салышма. Үзеңне дә шулай ал, ялгышма. Син бәлки дә Yanlarında tutalmışa, uzasında gitəsin. Elverni bulmağınday, mini görmey ötəsin. Görməyəngə salışsan da, köngel belən görəsin. Sizib turam siz üzümdə, dəşkərini kütəsin. Git qazan! Qara qarşı ışraşıp Görməyəngə salışma. Üzünü də şulay al, yalışma. Sin bəğrim yalış gider. Görməyəngə salışma. Üzünü də şulay al, yalışma. Sin bəğrim yalışma. Nişin!
Sen aldap bulmay Görmegenge salışı Uylamagan idim olay Beter deyip tanışma Yine iske alsam Mine kaydan tabarsın Sünüp bargan yüreğime Nindi otlar yağarsın kazan gider Kara karşı ışraşıp Görmegenge salışma Üzerine de şulay aldap yalışma Sin bäğrim yalsa gider Kul şevatırgan tış Para karşı ışlaşıp da Görmegenge salışma Üzerine de şulay aldap yalışma Sin bäğrim yalgıra Para karşı ışlaşıp da Görmegenge salışma Üzerine de şulay aldap yalışma Sin bäğrim yalgışma Sin bäğrim yalgışma Үзімдікінен де қорғандан нығырақ үйраттығыз бұғайма. Шоғай кіші жеріне жыласын армылы ше қол. Ой, малай. Енді достар, егіттермен тоңыштырып кетейім әлі. Енді яқын достарым, байыныстарынан башлайман. Бір тапқыр ұбышмәген, бір тапқыр қыз көрмәген Рәмиз Ганиев. Балташ жігіті. Масы енді үйленген қарт баянистымыз Ишат Хисамуддинов. Енді егіттерден башлайыз, мына бұл егіт тоже яқын достым. Татарстанның ең сары егіті, биікті егіті Динар Зарипов. Мүслим егіті Илнар Гумеров. Жыршы қызыбыз бәк вокал Лейсен Рахипова достар, алқышаберге Рафикова. Енді кілбіт алам шының фамилиясы білен, Пашни Салимова бұлғыш. Енді жыршы қызыбыз Алсу Набиева достар, алқышаберге әлі. Сергей Тихонов, алғыста бергелі. Һәм Максим. Енді достар тұрымда нәшой біз бұл егіттер бен гіл бірге, гіл константларда жүрібіз, елжібіз шейінде шіләп жүрібіз дегендей. Бекзі рахмет оларға, шынанда біздің білен нәшой гіл бірге болғанға. Енді міне достарға қаратта жыр yazған едік. Енді жыр міне шынанда, мен тіге шысан қорадан шептір шынында етемін, сөздер істе қолмай. Тілесен әсә тұрында өліп жүріп. Енді қарап жаласаң әрі өйтіне тағын әме. Ярай, нормальный бейтінде. Кеттік үр яңа жырларың бірсе, достарға деп атала. Ялған достар юғалтылар, өкенешлік болмайла. Тикшін туғыры ерәклерінің қәдірін біл тұрмышта, күтінге алмашыттыра, айлар yıllarına тула. Hey, достарының янда болғаны, мәңгіге янда қала, күтінге алмашыттыра, айлар yıllarına тула. Hey, достарының янда болғаны, мәңгіге янда қала. Günlerinin ayaz şağında жылынышылар көбейт, боранлы салқын күндер жылытышылар аз тек түтінге алмашыттыра, айлар yıllarına тула. Hey, достарының янда болғаны, мәңгіге янда қала.
Ла ул дөрес булганына шөкер, дусларның шыннарына рәхмәт әйтергә илгер, көтүнгә алмашып тора, айлар елларга тула. Дусларның янда булганы мәңгегә янда кала, көтүнгә алмашып тора, айлар елларга тула. Дусларның янда булганы мәңгегә янда кала. Егетләр иде, ишат иде. Көтүнгә алмашып тора, айлар елларга тула. Дусларның янда булганы мәңгегә янда кала. Көтүнгә алмашып тора, айлар елларга тула. Дусларның янда булганы мәңгегә янда кала. Дусларның янда булганы мәңгегә янда кала. Мәңгегә янда кала. Венер Салимов! Меңа да торт бар екен бүгін. Бик рәхмәт. Венер, Алсы Шәриф. бу биттеге поличедеста хәрефләрне аша торган кыз түгелмесең? Әйе. Алкышларыз, хөрмәтле дуслар, Алсу Шәриф һәм инде Венер Салимов. Киттек без торт ташырга. Бик рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Менә игътибар иткәнсездер инде, Венер һәр чыгышы белән ниндидер яңа образда, яңа киемдә чыга. Беләсезме ни өчен? Чөнки ул тирли. Инде илгәрәй чыга ул һәр вакыт яңа образда, яңа костюмда чыга. Ул мода артыннан карап тора. Венер ул просто тирли. Шуның өчен генә. Мин бер нәрсәне дә алыштырып тормыйм, ни бары носкины гына. Ни өчен? Чөнки миндә стабильность. Хөрмәтле дуслар, без инде дәвам итәбез. Бүгенге кичәдә безнең монда иганәчеләребез, безнең инде партнерларыбыз да бар. Без инде аларны хәзер барлап үтәсебез килә. Ул да булса, хөрмәтле дуслар, Көнкүреш техникасы компаниясе Домо. Алкышларыгыз, дуслар, Домо. Көнкүреш техникасы компаниясе, алар инде шулай безнең белән безгә һәр вакытта да ярдәм итеп торалар. Һәр бер концерт кичәләрендә белгәнебезчә бүләкләр була, ул бүләкләрне инде розыгрыш рәвешендә уеннар белән уйнатып алалар. Менә мин дә инде хәзер озак уйлап тормадым. Безнең сәхнәдә 2 артист булгачтан, алар турында берничә кызыклы сорауларны бирәм. Сез әгәр дә җавапны беләсез икән, торып басып, кычкырып җавапны әйтә аласыз. Әзерме? Бүләкләр дөрестән дә бик кызыклы һәм истәлекле. Беренче сорау: Илгәрәй һәм Венерны нәрсә берләштерә? Торып басып, иң беренче торып басып кычкырган кеше бүләкне алачак. Дуслык. Сәхнә. Кем әйтте сәхнә дип? Алкышларыгыз, дуслар, әйдәле достым, чыгып ал үзеңнең бүләгеңне. Шәшкәң белән кил, шәшкә белән. Шәшкәләреңне дә ал. Шәшәкләрне ал әйдә. Алмаштыра идек бүләк белән. Алкышлар астында без сезне чакырып алабыз. Сезгә Домо Көнкүреш техникасы компаниясеннән махсус бүләк, ул да булса 1000лек сертификат. Исемегез ничек сезнең? Айрат. Айрат, сез үзегез өйләнгәнме? Аңлашылды. Алкышларыгыз, Айрат, уйла. Киләсе сорау. Ул да булса Венер хакында. Венер Салимовка исемне кем кушкан? Әнисе диләр? Әтисе. Торып басыгыз әле. Әйдә, исемегез ничек сезнең? Гөлнас, бу абсолютно дөрес булмаган җавап, утырыгыз. Так, дәвам итәбез. Кем? Мулла дип әйтә бер ханым. Әйдәгез әле, чыгыгыз әле безнең яныбызга. Алкышлар астында. Ниндидер сүз әйттегез, аңламадым. Мулла дигәнне укыдым инде минем. Әйе. Алкышларыгыз, хөрмәтле дуслар. Менә шуннан гына тапшыра аламын сезгә. Чыгасыз. Әйдәгез, рәхим итегез. Шулай ук сезгә дә Домо компаниясеннән истәлекле 1000лек сертификат.
Ие, бір-екі сөз айтып кетмейсіз ме? Рахмет. Алғышларыңыз, бик іштәліклі комментарий. Вау. Мен қалса, Дома компаниясына шондай слоганды ойлап табырға керек. Дома. Вау. Құрметті достар, келесі сұрау енді Илгәрейнің ижады турында. Сұрау бұлай яңғырай. Соңғы клибында Илгәрей кім білен түшкен? Онығы білен? Бәбейі білен? Ең бірінші болып қышқырған қыз, әне, әйе, тұрып басығыз әлі. Әйе, рәхим етіп, енді бұл дұрыс жауап аю білен түшкен еді. Меңа қышқырып әйті деп тұра. Алқышлап алсағыз бұл ақырмәл достар. Исімігіз нешек? Лейсен. Лейсен, сіз өзіңіз қой сияқлардан? Қазаннан. Прям Қазанның өзінен? Өзінен. Прописка да бар? Бар. Үйленмеген жігітлер болса, иқтибар етігіз. Біз енді, әйе... Сен де ярайсың. Сен аны менің ике қатыныма һәм үш ипотекаға аңлатып қара. Әйе, рәхим етіп, алығыз Дома компаниясынан мақсус сертификат. Алғышлар астында біз сізді ұзатып қаламыз. Келесі сұрау шолай біздің Винер хақында. Мүмкін болса, қырман ұлсар, жауабына білсеңіз, тұрып басып қышқырға, еме? Шондай талеп. Ол да болса, Винер тумышы білән қой сияқтан. Әгір жеден де, әйдегіз міне, алқышлар астында шолай сізге тапшырабыз бөлекні. Бұл ялғышмасам Әгіржі районы главасының қызы. Ярый, хәминді келесі сұрау, мұнсы тағы да специфичный. Илгәрей нәрседен қурқа? Қатынынан? Так. Тағы ненде вариантлар бар, әйдегіз? Так. Үрмәй көштен? Кімнен? Башқа қатынынан деймі? Так, самолеттан дұрыс жауап достым. Әфәрин, алқышлар астында. Әйде, егіріп кел тезгіне. Мына шындағына тапшырабыз. Әйде, исімің нешек? Адель. Адель, сен үйленген ме? Яқ. Молодец. Мужик, бер бешні. Молодец. Бер енді, бер. Алқышлар. Құрметті достар, енді барлық бөлеклерімізден тапшырып жеткердік дегендей, олайда біздің нихаят бір бөлек қалды. Ол да болса Рәуішлер театрының, юмористик театрының 17 апрель күні шығыш ясаяшақ концертларына билет, шақыру билеті. Оны енді біз соңғы сұрау біләнгіне, бұл ең ауыр сұрауларының бірсі, кім дұрыс жауапны бере, шул билетні мен енді тапшырам. Сұрау бұлай яңғырай. Әгер де сіз жауапны білесіз екен, тұрып басып, қышқырып жауап берсеңіз де бұла. Винер жырлап бітіргештін тамашашылардан нәрсе сұрай? Алқышларды, yok. Құлияулық, алқышлар, құрметті достар. Салфетка, құлияулық, һәм башқа шөпірәклерні. Сізге тапшырабыз мақсус бөлекні рәхим етіп алығыз. Алқышларығыз сізге. Әйдегіз, алқышлап алды келі барлық біздің бөлеклерімізді алған өз қолларына жеткірген тамашашыларымызға, құрметті достар, қазір ise сәхне түріне шулай үйленмеген еш егітлердің бірсі, әгер енді мұнда кеуге шықмаған қызлар бар екен, иқтибар етіңіз, қаршы алыңыз, Динар Зарипов. Birisinden birisi uzdırıp sanduğaşlar sayraşa Süyüt ellerini de alar mine şula yağlaşa İki kaşık su boyunda uya iki sanduğaş Üzünü bulbul kış bulursun hislerin taşıp dulğaş İki kaşık su boyunda uya iki sanduğaş Üzünü bulbul kış bulursun hislerin taşıp dulğaş
Kaygı alar sızılıp tağlar tuğaş Sen özüngde kanatlık şu yanında yarını bulgaş İki kaşık su boyunda uya iki sandıgaş Özüngü bulbul kış bularsın Kızların kaşık bulgaş İki yürekке bir suyu olsun mehabbetinide Bəxtli bulup yaşarga bilsin her günge dinini İki kaşık su boyunda uya iki sandıgaş Özüngü bulbul kış bularsın Kızların taşıp bulgaş İki kaşık su boyunda uya iki sandıgaş Özüngü bulbul kış bularsın Kızların taşıp bulgaş Özüngü bulbul kış bularsın Kızların taşıp bulgaş Kızların taşıp bulgaş Alkışlarыңыз, достар, Динар Зарипов. Неше күнне тырышсаң да узган гомер кайталмый Биеп жырлап яшәгәннәр бер кайчан да картаймый Бигәле ботинкалар тузганчы күңел ачы Яшь гомерләр узганчы Бигәле ботинкалар тузганчы күңел ачы Яшь гомерләр узганчы Уйна дустым гармуныңны бармакларың талганчы Тиептеріп кал заманында үкенішке калганчы Бигәле ботинкалар тузганчы күңел ачы Яшь гомерләр узганчы Бигәле ботинкалар тузганчы күңел ачы Яшь гомерләр узганчы Әннәге аягымда сандали Сандали түгел пима Яшь күңелеңне тойма Әннәге аягымда сандали Сандали түгел пима Яшь күңелеңне тойма Басайдәме гүлсен идәннәре бөгелсен Басуыңда зур бәхетнең шапкылары күренсен Басайдәме гүлсен идәннәре бөгелсен Басуыңда зур бәхетнең шапкылары күренсен Тыпыр-тыпыр биергә имән идәннәр кирәк Тыпыр-тыпыр биергә имән идәннәр кирәк Имән идәннәр өстенә хәтфә паласлар кирәк Имән идәннәр өстенә хәтфә паласлар кирәк Яшь гомерне сатмыйлар бит берни би акчага да Картайгачтын биеп булмас йөрәкәң язага Бигәле ботинкалар тузганчы күңел ачы Яшь гомерләр узганчы Бигәле ботинкалар тузганчы күңел ачы Яшь гомерләр узганчы Әйдә дустым бигәле әйдә бергә биебез Әйдә инде бас Хоп hey Бигәле ботинкалар тузганчы күңел ачы Яшь гомерләр узганчы Alkışlarınız, dostlar. Kızgan Taba Biyu Ansamblı. Alkışlarınız, hürmetli dostlar.
Менә бит ничек татар халкында биюләр белән көннәр уза икән, хөрмәтле дуслар. Хәзер исә менә мәхәббәт турында бераз сөйләшеп, мәхәббәт турында бераз җырлар тыңлап аласы килә. Ул да булса белгәнсез бит инде, күргәнегез дә бар. Элек-электән инде безнең әби бабаларыбыз, әниләребез, әтиләребез хатлар язышканнар, хатлар алышканнар. Хәзер исә инде заманнар үзгәрде. Бар бит безнең хәзер барсы эчендә телефон. Әйе, кемнәрдә менә хәзер телефоннар бар? Кулларыгызны күтәрегез әле. Күп кешедә телефоннар бар. Менә телефоннарыгызны күтәрегез әле. Барыгыз да. Кемнәрдә телефоннар бар? Менә шулай яктыртып алсагыз да була. Хәзер бер кичкенә генә флешмоб ясап алабыз. Яктыртыгыз, оялмагыз. Кемнәрдә айфоннар, кемнәрдә Motorola да калган икән әле. Андый телефоннар да бар иде. Вот. Хәзер менә шундый бер караңгы төндә яктыртып торган айларны, йолдызларны күрербез, хөрмәтле дуслар. Хөрмәтле дуслар, алкышлап инде телефоннарыгызны яктыртып алып, Мизгел сыман дигән җырны каршы алыгыз. Күккә төбәп карашымны, уйлыйм үткәннәрне. Сагыш урап ала кебек, күңел төрләремне. Алга таба ага тормыш, туктамый бер азыга. Нигә икән мизгел сыман, үтә безнең еллар, күзне ачып йомган ара. Булып тоелалар, нигә икән мизгел сыман, үтә безнең еллар, күзне ачып йомган ара. Булып тоелалар. Безгә язган язмышларны белеп булмый алда. Күпме ачы сынаулары көтә икән алда. Кире акмый шул сулары гомер елгасында. Нигә икән мизгел сыман, үтә безнең еллар, күзне ачып йомган ара. Булып тоелалар, нигә икән мизгел сыман, үтә безнең еллар, күзне ачып йомган ара. Булып тоелалар. Нигә икән мизгел сыман, үтә безнең еллар, күзне ачып йомган ара. Булып тоелалар, нигә икән мизгел сыман, үтә безнең еллар, күзне ачып йомган ара. Булып тоелалар.
Минем әтей. Ушаған ма? Бұрыннар ушаған еме? Рахмет әтей. Бигіз рахмет. Бигіз рахмет. Мене минем якын достым Ринат. Дома компаниясы. Бүтін техника оннан алабыз. Алмайша, почти бушқа бит. Опа, әкірін. Чөт көзге маншымады ба. Бұл қалайын деп. Рахмет. Рахмет бик зор. Жамағат менің бірінші оқытышым. Бик рахмет. Менің бірінші оқытышым. Алсымыла Нуровна. Бик рахмет. Илшат. Как обычно еме? Так, әкіріңіне түшіп кетмесін. Антыгай бір отып жібер әкіріңе. Алласы асынанлары. Міне жамағат, Венер жырлады менің жырны еме. Мен де қазір өзім үшін бір смертельный түрік ясайым, аның жырын жырлайым. Аның жырын жырлағанда тирлеті қаманды нәрсе қайды. Мына өзі тирлі бейт ол еме. Енді міне бүгін екінші тапқа жырлайым мен ол жырын еме. Бұлай жырлаған еу ғайы. Әлі ешмасам қолын кейінген. Міне әйтесі келе. Қарап жырласам ярый ма, пожалуйста. Башымда 252 жыр. Аның жырын ятларға үлгірмәдім. Жырның есімі «Хиялда син» деп атала. «Хиялда син» қашандыр Венер Салимовқа әлігі жыр зур сахналарға бірінші адымдарын атларға болышты. Аллаға тапшыр. Әзір ме? Кеттік. «Хиялда син». Аллаға тапшырып. Әйдәріміз! Түшлерімді бір еш келесің сен, Йылмайғаныңны қаршақ көрем. Алсу таңда сені үзлеп бәрім, Бірге ерген бұлынға келем. Мен сені үзлем қарпайға, Сен гіне, сезмейсің әлі. Ұшанам, ұшырашырбыз біз, Білемін, күттемін, түземін әлбірге. Мен сені үзлем қарпайға, Сен гіне, сезмейсің әлі. Ұшырашырбыз біз, Білемін, күттемін, түземін әлі. Көрем сені жерде шешеклерде, Урамдағы тамшы күллерде. Миңа қарап күз қысасы кеді, Урамлардан өткен шақларда. Мен сені ізден қарпайда, Сен гіне, сезмейсің әлі. Ұшырашырбыз біз, Білемін, күттемін, түземін әлі. Мен сені ізден қарпайда, Сен гіне, сезмейсің әлі. Ұшырашырбыз біз, Білемін, күттемін, түземін әлі. Yaşaysak әлітке xiyalda, Yıldızday bir қалынырсың mı? Yalğız tağlar indi көктен atdı, Әсін еркем табылырсың mı? Мен seni, ізден қарпайда, Сен гіне,
Ышанам, очрашырбыз без. Беләмен, көтәмен, түзәмен әле. Мен сине, эзлим һәр кайда. Син генә, сизмисең әле. Ышанам, очрашырбыз без. Беләмен, көтәмен, түзәмен әле. Дуслар, туганнар, инде бер-береңә мин сине, син мине дип эндәшеп яшәргә язсын иде. Бер-берегезнең кадерен белегез. Бергә булыгыз. Бердә булыгыз. Мин сине, эзлим һәр кайда. Син генә, сизмисең әле. Ышанам, очрашырбыз без. Беләмен, көтәмен, түзәмен әле. Бик зур рәхмәт. Так, 2 килограмма жабыктык. Булды бу, Аллага шүкер. Шушыны куркып турадыр инде бу җирдән, валлаһи. Куркытты Радиф. Илшатның алыштырдың шулай син. Бик зур рәхмәт дуслар. Инде менә хәзер бүген кичәгә тагын бер бүләк әзерләдем. Ул да булса тормыш иптәшемә махсус җыр яздырттым. Җырның исеме "Син минем өчен" дип атала. Махсус бүләк буларак Венера Махмутова сүзләре, Ленур Зайнуллин көе "Син минем өчен". Син минем өчен бер йотым су, эссе чүлдә. Син минем өчен маяк буласың тирән күлдә. Юкка түгелдер безне язмыш, очраштырган без бер бөтендер. Бер уйларда яши торган. Юкка түгелдер безне язмыш, очраштырган без бер бөтендер. Бер уйларда яши торган. Синең өчен кояш булам, айлы төндә мин синең өчен җилкән булырмын искән җилдә. Мин утлы гөлдер йөрәгеңә, утлар яккан юкка түгелдер, бер-беребезне эзләп тапкан. Мин утлы гөлдер йөрәгеңә, утлар яккан юкка түгелдер, бер-беребезне эзләп тапкан. Синең белән янар йылдыз, зәңгәр күктә без синең белән. Ике хәреф ап-ак биттә, йөрәкләр тибә яратудан. Син дә мин дә бер-беребезгә якты бирәбез шушы җирдә. Йөрәкләр тибә яратудан. Син дә мин дә бер-беребезгә якты бирәбез шушы җирдә. Biz bir bütündür. Min utlu güldür yüreğine, utlar yakkan yukka tügüldür. Bir-birimizni yukka tügüldür, bir-birimizni izlep tapkan. Yüz rəhmət dostlar. Amin.
Амин. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Венера Махмутованың китабы чыкты, дуслар. Язмышым кочагы дип атала. Инде сез аның җырлары бүген ишеттегез шулай бит. Менә әле генә аның җырын җырладык. Бик зур рәхмәт. Венерага шушындый монда автографлар белән полный Илназга исәнлек, саулык, иҗади уңышлар дигән. Рәхмәт, бик зур. Бик зур рәхмәт. Яра калып китмәем. Ялгыш Венерга бирмә тагын. Инде дуслар, менә күргәнегезчә, бүген безнең белән берлектә якын дусларыбыз чыгыш ясый һәм әлеге сәхнәгә чакырасым килә. Кемне дип уйлыйсыз? Минем чын дустым, тугры дустым, почти апай. Альбина Апанаева, дуслар, каршы алыгыз. Әйдә, дустым, сәхнә синеке. Әйдә. Опа! Рәхмәт. Син минем бүрәгем, әлбәттә, сезнең өчен. Şekli yazımda ışradın tanımda Күңелдә хисләрне тараттың Бәхетемсің дейдің жаныма нас бирдең яраттым Мен сені яраттым Син минем бүләгем, син минем теләгем Кояшым язмышым юлымда Хөрмәтләп сөюеңдә Şan bulsun bu mınlı jırımda Sin, minim yüreğim sin Minim dileğim yaşım yazmışım yolunda Hürmetle süyüğünde Veremdi yüğün şan bulsun bu mınlı jırımda Hey hop! Sızılıp kanatты hislerini uyattı Untılmay bәхетле ултаңдар Şişmeler jırladı taң Kızı kırladı sayrap uyandı Bağlı bağlar birge Sin, minim бүләгем sin Minim dileğim yaşım yazmışım yolunda Hürmetle süyüğünde Şan bulsun bu mınlı jırımda Sin, minim бүләгем sin Minim dileğim yaşım yazmışım yolunda Hürmetle süyüğünde Şan bulsun bu mınlı jırımda Zor rәхмәт, дуслар! Йөрәгең җылысын, шатлыкның ылысын бирдең бит син миңа гомергә. Гөлләргә үрелеп, бәхеткә төрелеп яшәсин бәгърем бу җирдә. Мин синең бүләгең, мин синең теләгең, кояшың язмышың юлында. Хөрмәтләп сөюеңдә Şan bulsun bu mınlı jırımda Sin, minim бүләгем sin Minim теләгем Кояшым язмышым юлымда Хөрмәтләп сөюеңдә Гәрәңде юлың Şan bulsun bu mınlı jırımda Хөрмәтләп сөюеңдә Гәрәңде юлың Şan bulsun bu mınlı jırımda Зур рәхмәт, хөрмәтле дуслар.
Зур рәхмәт шын күңелдән. Менә инде мин бик бәхетле бүген, чөнки шундый матур концертта катнашам. Егетләргә уңышлар телик. Һәм инде менә чираттагы җырланасы җырыма менә монда кызлар йоклап торалар. Кызым, кил әле монда. Кызларны, матур кызларны чакырасым килә. Менә монда беренче рәтләрдә. Килегез әле, килегез. Иде. Кил. Алкыштыйк әле кызларны. 1, 2, 3. Устала не хочет. Арган бу. Кил, әйдә, кил, син дә кил. Прическаны ясадылар, чәчне тарадылар. Менә мондан, мен. Әле тегеннән, чап тизрәк. О! Тагын берәү килә. Ой! Әйдәгез әле. Кил. Проснулись сразу бөтенесе. Менә монда. Миңа урын калдырыгыз, әскенә. Менә монда. Аша балар. Шаг сюда. Әйе. Әзермесез? Все. Син минем матур кызым. Альбина Апанаева кие Лейла Дәүләтова сүзләре. Киттек, бийбез кызлар. Кружимся. Иң беренче туган көн, бүләк бирә торган көн. Матур сүзләр, зур теләкләр алып килә торган көн. Бәхетләр телим сиңа, шатлыклар телим сиңа. Һәр бер җан сулышым, һәр яңа көнем сиңа. Сине минем матур кызым, сине минем таң йолдызым, сине минем җаныкаем, син минем алтын каем, сине минем бәгырькәем, син минем бәхеткәем, сине минем асыл кошым, сине минем матур кызым, син. Хоп, әйдәгез бар, әйдә. Молодцы, кызлар! Худайга рәхмәт туктый, сине китергән өчен. Шул кадәрле матур хисләр бүләк итергән өчен. Күзләрең киренмәгән, елмаеп көлүләрең. Шул кадәрле матур синең тәпиләп йөрүләрем. Топы! Сине минем матур кызым, сине минем таң йолдызым, сине минем җаныкаем, син минем алтын каем, сине минем бәгырькәем, сине минем бәхеткәем, син минем аксыл кошым, син минем матур кызым, син. Әйдә! Бейбез бергәләп! Эй! Топ! Топ! Сине минем матур кызым, сине минем таң йолдызым, сине минем җаныкаем, син минем алтын каем, сине минем бәгырькәем, син минем бәхеткәем, сине минем асыл кошым, син минем матур кызым, сине минем матур кызым, сине минем таң йолдызым, син минем җаныкаем, син минем алтын каем, сине минем бәгырькәем, син минем бәхеткәем, син минем асыл кошым, син минем матур кызым, син. Иң матур кызым син. Иң матур кызым син. Альбина Апанаева. Әйдәгез, кулларны күтәрик. Һәм минем кызлар. Чишмәкәй бию ансамбле. Рәхмәт. Шулай ук каласызмы? Курыкма, хәзер. Раз, два. Опа! Алкышларыз, хөрмәтле дуслар. Рәхмәт, кызлар. Молодцы. Рәхмәт. Сезнең өчен сәхнә түрендә булды Альбина Апанаева. Алкышлар, дуслар. Менә инде без яшь кызларны сәхнә түренә чыгарып алган идек. Хәзер инде менә инде 20 тутырган, 17-18ләрдә булган кызларны чакырып аласыбыз килә. 4 кызны мөмкин булса үзегез чыксагыз бик рәхмәтле булмаса, мин сезне өстерәп чыгарам.
Міне, өзі міне. Алқышлап алыңыз әлі достар. Тағын бізге үш қыз керек болашақ. Үш қыз, не бары үш қыз. Кімні тезірек кеуге жібересіңіз келе, енді шақырып алсағыз бұла. Кімні шақырабыз? Міне, өзің сойлаған бір қызында белгілерге бұла. Міне, бірінші реттен шақырырға бұла. Активистка келе. Мен қорқаман ардан дұрысыңа айткенде. Так, міне 4 қыз. Мен әр уақытта да міне концертіміздің бұл жерінде бек қорқам, не үшін сұрармын да қызлар шықмас. Ondan sonra bırşıla başlarmın, komplексовать етермін. Қызлар отказать етсен ашар. Мен қалса сеңа мен керек түгіл. Әйдегіз тонышып алы келі қызлар сіздің білен. Ең біріншіден сізге алқышлар, қию қызларға. Исімігіз нешік? Гүлшат. Гүлшат. Бекшат. Гүлшат, сіз қой сияқтан? Мен Балташтан. Балташлар болса, бар ма да тауын Балташлар? Yok, siz біргіне. Гүлшат, сіз өзіңіз кеуді мәлі, yok ма? Yok, yok. Шоның үшін шықтыңыз енді сәхнеге. Әйе. Молодец. Итак, девам етеміз. Сіздің есіміңіз нешік? Айсылу. Айсылу. Айсылу, сіз Қозан қызы бұғай, еме? Әйе. Аллаға шүкір, тоже кеуді түгіл. Әйе. Молодец, молодец. Девам етеміз. Сіздің есіміңіз? Гүлүсә. Гүлүсә Мишер қызы. Әлки районынан. Әбейім болса, анаңны деп айтыр еді. Так, Мишерлер бар мұнда тағын? Yok, hürmetli dostlar, Tatar bilen Mişer'nin ayırması şunda, мұнда Tatarlar бар ма дегештен да инді деп айтар екен, значит Mişerler. Şunun için мұнда Mişerler бар. Аллаға шүкір, сіздің исіміңіз нешік? Махаббат Алихасы. Лейсен. Лейсен. Лейсен, сіз өзіңіз Қозаннан кеуге шықмаған. Мен аны білем. Ие. Номер қызында онлары айтырмын йоттан. Итак, қызлар, сіз әзір ме? Әзір. Бүтін әйбірге? Бүтін әйбірге. Шешінегіз. Yok, шайыртам, хұрмәлі достар. Дүрсіңін әйткенде біз сізні конкурсқа шақырмадық, біз шақырдық сізні подтанцовкаға. Ие, бұл да болса танылған жүршігіз яратқан Венер Сәлимов янына. Қоршалыңыз достар, Венер Сәлимов. Һәм аның қызлары, әкият қызлары. Қызлар, әйдәс әлі, міне бияқ қара керейсі, мен ұртаға басайым әлі ме? Әйдәс кете! Міне бұлай бейіз, міне бұтышар, міне. Хей! Әйді алғарақ. Әйді, матур иттіріп кете. Атлап келесің, көзлерімнен өбәсің. Aydan düştün məlle yirkem, yüreğimni sizesing. Şiyedey irinlerin, dolnakıday billerin. Güzlerin şumurtluğu, olmadı yüzlerin. Şiyedey irinlerin, dolnakıday billerin. Güzlerin şumurtluğu. Bana bayıtıyoruz, eyde. Kızlar alkışlar! Eyde, bana bir köye. Kara büdre şeşlerin zillerde irkelene. Kara kaşın alsı yüzün ekiyetke gidip bir gele demeyimle gidip. Zillerde irkelene. Dolnakıday billerin. Güzlerin şumurtluğu, olmadı yüzlerin. Kızlar bir kızın deyde. Bıyaklar kötü işleysin. Manım burnu bir aşağı. Akışım sin babalam, parlağaşım yıldızım. Sizin yerde ekiyetke şımbarlıklı kaldırdım. Bir gelip kazan gitti. Hey! Şiyede irinlerin, donukıday billerin. Güzlerin şumurtluğu, olmaday gider. Şiyede irinlerin, donukıday billerin. Güzlerin şumurtluğu, olmaday yüzlerin. Güzlerin şumurtluğu, olmaday yüzlerin. Kimdi kızlar bir gelen? Hey! Bunda var kim alay? Şiyede
irrinlerin, Donakıday billerin, Güzlerin şumurtluğu, Olmada yüzlerin. Tuta kızlar sizin tugul iş mında. Koyak mındarak basar. Bu kız kiyuda bulgan buga indi. Eğlenip koytkan buga indi bu. Gitti kızlar. Başlayalım. Haydi tağım ver. Haydi tağım ver. Hazır. Kızlar, men şoki вообще. Bana hatta kurganım yok. Görüşende bilsin giremedi. Nasıl örnek tura? Menden çırak gitmegensin. Sen de kstati. Bıyaklar normalde Tatar kızları. Metem bana hatta kurgan, bana hatta tirlegen yok yani. Kızlar büyük rahmet, alkışlar sözünüze de biri geliyor mu? Balda şerbette. Bıyakların şaptır, yol şamılıp şık değil mi? Bıyakları kurup tura kiyoga varıp şıkkanlar bu indi. Bıyakları alkaman aytı ulalar koya barga koyunturga. Ay mala, şundan da inşallah birimizde ulamağız ne bu zina xatını izleydi biyeme. Indi tağım bir yana, bu nastoящий ermenski kiyimge ışağam mı? Bir günü tege bazarla deyip bardığında meytem Ermenler hazırın şigerek neser kiyer, ne kızıl külmek diler. Kara şalvar, meytem makasinasını esersin. Kızıl diyem yok koranı kiyeler hazır diye. Meytem naski ak. Yigitler barısından şap koran naski kiymesin, meytem Ermenlerge şoysam girezirek bisada. Tağım bir yana jır. Indi Haydar Abay mında otursa mında. Indi Haydar Abay üstüne yazılgan jırların birisi. Murat Gaysin kiyine yazılgan jırların birisi. Barımızda bir kıymede deyip ataladızlar. Gitti geyde. Kazanıyor! Ağayılar, ağağımır, oturgan biz kibege. İşkekleri yazmış tıkan, işi bara bir kige. Ağabız da bilmişe de, olda neler kütesin. Bargan kiye kilmi eli, kine tüpke kitesin. Hoppa! Ey yıllarım, biraz tutab, biraz gına kütelim. Biz oturan kıymelerinin dişilmesin tüpleri. Ey yıllarım, biraz tutab, biraz gına kütelim. Biz oturan kıymelerinin dişilmesin tüpleri. Bir kıymede ağabızda ağabız. Para gire nidir izlep orta karap alabız. Kaygı hasret bir şularsız yaşarışın bir dige. Birilgendir bu dünyada barımızda bir kıyme gidelim. Ey yıllarım biraz tutab, biraz gına kütelim. Biz oturan kıymelerinin dişilmesin tüpleri. Ey yıllarım biraz tutab, biraz gına kütelim. Biz oturan kıymelerinin dişilmesin tüpleri. Oh, hey! Resile Ey yıllarım biraz tutab, biraz gına kütelim. Biz oturgan kıymelerinin dişilmesin tüpleri. Ey yıllarım
Masa benim anayım. Hadi anaya olarak. Gitmeyin de baktı. Anay gitme. Bek rahmet. Masa benim anayım. Hürmetli tamaşaçılar, kazanlılar, rıksat ettiniz. Sizni üzümden, Simya isminden büyük zor rahmetimni jitkirge. Bizden bu ağlarını şulay etip, onların sanatların, icatların yaratıp, kilgen sibitin nişedir televizorlarınızı kaldırıp, sizin aldığınızda şundan da başlayayım. Bu bağlarga, ilgerege de, улым Венерға да алдағы тұрмышларында шундай зор оңышларға ерішіп, бәхетлері түгәрәк болсын еді, ғайлә қырып улым. Кітабызыны қайяшы бара. Бәләкеден қиялланған, қиялландың деп ұшы жыршы болып, зор сәхнәрге басасы келді. Енді шанып қолам, шыннан да әкірін көтерләсін улым. Bu tırışlığın üzündən də tıra. Şıqam indi bizim buluşluqda əzrək buldu indi. Şulay da biz oğul жерində тұрабыз, Irak orabız, 350 kilometr oranı uzub келдік бит indi. Balay уже сольный концерт кебек бит indi. Кuyası келгеш біздің də көріп кетесі келді. Мен мұндағы Qozan халқына исім ақылым кетті. Her bir jırlarına şu kadar alkışlar biresiz. Büyük zor rahmet sizge. Selamet bulunuz. Bəxtli bulunuz. Büyük zor rahmet. Büyük zor rahmet. Şimdi şu anda bir rahat eniler kilede malay berengep kileler. Şimdi Жырақтан бұғаш бик қайтып табылмай. Шуңа кел часта қайтмай. Ұшағам мәнеге. Әти басалі, пожалуйста. Әтигенді қырағы ұшағам ба? Енді бігізі рахмет. Әнейм әтейм шынала шойт түріп, міне біздің Любой район, әгер жырайынлары қайтсақ, шалы яқларына барсақ, алар келер рәтшелер. Шында бігізі рахмет сізге тауын бір қат алдығызда башы емен. Әней... Bir şılma, bıyıldan qalmam. Ertəgə benim kısati юбилей buла, qız bilen жүргенге 3 ayda 3 gün. Allah birsə bir qanmısa, birer жұңма күнні үйленірбіз әлі. Только көне bilgisiz bakağa. Tegen ненормальный жырны жырласам нешек buла. Әйде бұлай тегенде, мен теге бітім банкетларға негерге жүргенде шой деп етедірем. Мен әрмен түгіл деп еткенде, анары татар мен деген сұс бар бетінде. Мен әрмен түгіл деп етемін. Меңа приятный болсын үшін, татар син деп етер сәлем. Ярай ма? Сештік ме? Нұқ еттіріп кеттік. Әрмен түгіл татар мен. Татарым настоящий татар. Егіті мен. Әде кеттер. Şıla beller şayarı, günler uylap çıkargan, siler mendiler miğa, şağa tüttür akşuna, siler mendiler miğa, şağa tüttür akşuna. Ermen tügül tatar mi, şıla beytem şayar mi, hazırsız. Ermen tügül tatar mi, şıla beytem şayar mı, Kaceplendim bu halge, kıyafet türlü bula, eysin nereyde şayarı, ona milani bula, eysin nereyde şayarı, ona milani. Gitti tatar, sindigiz, ermen tügün.
Бик рәхмәт, шыңлап әйтәм, шаярмыйм, китек, әрмен түгел. Şınlar eyter şayar mıyım? Gülemde şayaran mı? Bugün sizge kuşulup Hıyanet etmi halkıma Kalırmın tatar bulup Hıyanet etmi halkıma Kalırmın kazan tatar bulup Gittik tatar sindigiz Ermen tügül Şınlar eyten şayar mıyım? Nıgırak gider Ermen tügül Şınlar eyten şayar mıyım? Nıgırak kazan Ermen tügül Şınlar eyten şayar mıyım? Ermen tügül Tatar mıyım? Şınlar eyten şayar mıyım? Kazan bizi rahmet. Sen sağlığız. Biz sizi yaratağız. Венер Салима. Бик рәхмәт. Ай, малай. Бик рәхмәт. Инде концертны дәвам итеп дуслар, менә теге Шамиловый турында күп әйберләр сөйләделәр. Мәйдан бик җайлы Шамиловый белән. Кайда концертка барсаң да урын булмаса, багажник капсатыга алып барабыз. Любой җиргә чемоданга да нигә дә сыя. Әйтегез әле аны да безгә алкышлаган кебек. Каршы алыйк әле сезнең каршыгызда Татарстанның ат казанган егете, мужиге дисәң була дуслар. Шамил абай Галиев, әйдәгез әле алкышларга каршы алабыз.
오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 에이 섹시 레이디 오빤 강남스타일 에이 섹시 레이디 성숙해 보이지만 놀 땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선어해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선어해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선어해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선어해 그런 선어해 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 지금부터 갈 때까지 가볼까 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 강남스타일 Alkışlar. Dostlar, Şamil Galiyev. Oy oy, Şamil Galiyev. Şamil Galiyev. Alkışlar dostlar. Oh, mine энергия кишide. Кишиге бит инде 62 яшь. Şamil, давай, до свидания. Ярый, Лак- менә Венер, мин әлегенә менә син җырлап кер алдыннан соңгы җырыңны ишеттем. Ул да булса әрмән түгел татар мин дигән. Кайчан Венер, кайчан син инде буйдак түгел өйләндем мин дип җырлап алырсың, ә? Залда тели бит инде. Менә мен уйлап торам да, мәйтәм, өйләнү обязательно кирәк. Но, брат, дип әйтәм, вакытында өйләнергә кирәк. Менә вакытында әлбәттә, әгәр дә син җырчы кеше буларак вакытында өйләнмәсәң, аннары Асаф Валиев шикелле аерылмагыз дип җырлап каласыз кала. Әйе. Да, малай. Аңладың? Әле хәзер өйләнүнең таң бер стимулы бар икән җегетләр. Нәрсә? Нинди йөрәк ул? 5 балалы атага 1 миллион сум акча бирәләр ди. Атам. Син шуңа үрләсен менә әле һаман. Белде бу минеме? Әлегә 2 генә эшләргә дә эшләргә. Шушы тыңлагыз әле сез. Шушы хәлне сөйләдем дустыма. Әйе. 4 балалы дустыма сөйләдем. Бу кайтканда хатынына сөйләгән һәм сирен ачкан. Матурым, минем чит төбәктә 5нче бала үсә, әйдә шуны алып кайтабыз да хөкүмәттән 1 миллион сум акча алабыз дигән. Далатны. Әйе, хатыны уфылдаган да теге киткән. Баласын алып кайткан. Кайтса балалары юк. Анда Теге Өйдә 4 баласы юк. Кая? Әтиләре җыеп алып киткән тоже. Да, малай. Ярый, менә инде балалар турында менә Илгәрәй. Син дә китә күрмәсеннәр. Илгәрәй. Юк инде. Синең ничә бала барсың әле? Пока икәү. Икәү. Әйе, пока Аллаға икәү. Менә хәзер сәхнәгә чакырасым килә. Хатынымның баласын. Минем йөрәгемне чакырасы килә шушы сәхнәгә. Дуслар, каршы алыгыз. Минем киләчәгем Гәрәева Адилә. Алкышлар белән дуслар. Принцесса. Без әзерләдек аның белән бик матур гына бер җыр. Җырның исеме Әти яни кадер дип атала. Эльвира Сафина сүзләренә Оскар Усманов киенә язылган җырларның берсе. Аллага тапшырдыкмы, кызым? Әйдә, киттек. Әти, әни, кадер дип атала. Әти әни, құшағыңнан бик тиз ұшабыз да қанат қағынып. Туған яққа ашқынып яшибіз, әти әниләрне сағынып.
Yuqagına әйтілмей бала көңілі дейіп далаларда болғанда да көңіл ойда болсын ата-аналар. Yuqagına әйтілмей бала көңілі дейіп далаларда болғанда да көңіл ойда болсын ата-аналар. Бала шақтың матур мезгілләрін көңілләрдә мәңгі саклыйбыз. Әти-әни қадірләрін қайша, әти-әни булгач аңлыйбыз. Юқағына әйтілмей бала көңілі дейіп далаларда болғанда да көңіл ойда болсын ата-аналар. Бір уйласаң, аларыз уйлайды, балаларын уйлау юаныш. Бір сағынсаң, аларыз сағына, болып ешік қалып қуаныш. Юқағына әйтілмей бала көңілі дейіп далаларда болғанда да көңіл ойда болсын ата-аналар. Юқағына әйтілмей бала көңілі дейіп далаларда болғанда да көңіл ойда болсын ата-аналар. Ойда болсын ата-аналар. Ойда болсын ата-аналар. Қызым, әне сеңа. Рахмет деге. Benim en iyi kızıldan. Kızım, жығылат. Әйде, Радиф абайыңа бер. Радиф абай ise тегінде пианин яғына қойырсын, яғын біздекен. Әкет. Давай, екінші рейсқа келгенмі? Подругасы келген, Амалия да келген. Міне бет, Бекзүр Ахмет. Әу. Икін алып келдің ме? Бекзүр Ахмет, брат. Айрат Сагиров келген, жамағат. Эльвира Сафина, әлігі жырының авторы. Эльвира Сафина, достар, міне ол. Рахмет, Эльвира. Бекзүр Ахмет, Эльвира. Кене, құшақланшық әлі. Рахмет, шынды жыры шүрияме. Так, әпкет аласың ма? Тағын бір рейсті келесің мүсің, или қазір? Әйді, başlayalım. Бекзүр Ахмет. Хәм достар, әлігі біздің Аскар өзі бек ұялшан егет дейме. Бүгін келді залға, біз әні шақырдық. Оскар Усманов, тұрба сәлі. Встань, пожалуйста, Оскар. Спасибо за такую красивую песню тебе, Оскар. Спасибо.
Аскар көп кенә җырларның авторлары беләсез, аны бик күп татар эстрадасының популяр җырчылары җырлый. Гүзәл Уразова, Илдар Хакимов. Ну, аларны хастаны башласаң, монда аның хәтледәге сәгатьләр җитмәячәгеме, кызым, ордыңмы әллә? Үзем тапкан бәхетне җырлыйбызмы? Киттек. Аскар Усманов кие, Нияз Гараев сүзләре. Үзем тапкан бәхет. Әйдә, кызым, матур иттереп, биебез яме? Хова! Izlep tattım, ni işin son kışıp siymeske. Yüreğimde yangan utlı hisler, senin işin menge sönmeske. Yangan yürek, eyde yanabilsin, siyebile demek şaşınır. Bu dünyada şulay yaşav rahat, bir-birini tursan sağınır. Senin bilen izlerinden bir de çıkmışsın. Başkalarga kirte kırıp uydım, hazır sen de çığa almışsın. Yangan yürek, eyde yanabilsin, siyebile demek şaşınır. Bu dünyada şolay yaşav rahat, bir-birini kırsan sağınır. Seni özüm izlep taptım, divarların vatıp jimerim. Şunun üçün hazır yanıp yaşayım, bəxtlərim tatıp seyini birge. Yangan yürek, eyde yanabilsin, siyebile demek şaşınır. Bu dünyada yürek, eyde yanabilsin, siyebile demek şaşınır. Bu dünyada şulay yaşav rahat, bir-birini kırsan sağınır. Yangan yürek, eyde yanabilsin, siyebile demek şaşınır. Bu dünyada şulay yaşav rahat, bir-birini kırsan sağınır. Bu dünyada şulay yaşav rahat, bir-birini kırsan sağınır. Бигзі рахмет, достар. Бигзі рахмет. Сен көңілден шын рахмет, бигзі рахмет. О, күйеулер келді. Рахмет. Я тамға кетті. Рахмет, Базан! Рахмет, бигзі шын көңілден. Радифа, вы бізге вылышнали, пожалуйста. Так. Kızım buldu mu? Молодец. Я там бақат біршіне бізде. Рахмат, Бигзу. Бигзу, рахмат. Ай, әне я. Ертеге де күш қалдыр, ема?
Бик зур рәхмәт дуслар, чын күңелдән. Шын йөрәктән бик зур рәхмәт сезгә. Безнең концертыбызга килгәнегез өчен. Армадыгызмы әле? 63 җыр калды бугай егетләр. 60 кынамы? 60 кына калган икән. Әле рәхәтләнеп җырлыйбыз, Алла бирсә. Инде шуннан да дуслар, сезгә бик зур рәхмәт. Безнең концертыбызга килгәнегез өчен. Сезнең алдыгызда чын күңелдән баш иям. Дуслар, туганнар, рәхмәт. За поддержку бик зур рәхмәт. Сез булмаган булсагыз, бүгенге кичә гомумән булмаган да булыр. Һәм инде әлбәттә Дома компаниясына бик зур рәхмәт. Алкышлап алыйк әле Дома компаниясе. Инде елда Аллага шөкер үзләре шалдыратып сырыйлар билетларыбызны. Ул да инде булса хлебзавод номер 3 аларга алкышлыйк әле. Пая хлебзавод номер 3 кышкырыгыз әле. Бик зур рәхмәт. Инде менә АТП-2 мындамы? АТП-2 кулларны күтәрегез әле. Рәхмәт кызлар, егетләр. Бик зур рәхмәт сезгә. Һәм инде дуслар, сезгә килгәнегез өчен бик зур рәхмәт, шын йөрәктән. Һәм дөньяларыбыз имин, тыныч булсын иде. Һәм инде әлбәттә Венер Салимовны шушы елны Алла бирсә өйләндерсәк, дөньяларыбыз пар булсын дигән теләктә калам. Венер Махмутова сүзләре, Ирхан көе. Пар булсын дөньяларыбыз. Әйдәгез егетләр, бер әйбәтләр, манчыбызга җырлыйбыз, киттек. Илшат Рәмит. Елгаларга су эчәргә düşә парлы акышлар. Арканатларны кайырмый яшәсәк иде дуслар. Güzel бакчада корылган акышлар дөньялары. Кителмәсен бәхетләре, бар булсын дөньялары. Güzel бакчада корылган акышлар дөньялары. Кителмәсен бәхетләре, бар булсын дөньялары. Yaman gözleri, kınşı günlerini, üzülmesin nıkjıpları, yaşlı ömürlerini. Güzel bahçada kırılan akışlar rüyaları, yitirmesin bəxtləri, var bulsun dünyaları. Nişişsiz, stop! Uylangan mıydı, uylangan? Ana o uylanmagan. Dostlar, uylanmagan yigitler var mı? Kullarını ko'tarib hali. Mana borsa uylangan oxirida, всё. Parlap o'sgan shashaklarga qarab ko'ngil saqlana. Bir tamirdan chiqqan gulday yashagisiz dunyoda. Güzel baqchada qurilgan oqqushlar uyalari. Kitilmasin baxtlari, bor bo'lsin dunyolari. Güzel baqchada qurilgan oqqushlar uyalari. Kitilmasin baxtlari, bor bo'lsin dunyolari. Kitilmasin baxtlari, bor bo'lsin dunyolari. Kitilmasin baxtlari, bor bo'lsin dunyolari. Сәйдәшмей түргеме кызлар, ислар! Алкышларыгыз. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт, дуслар. Чын йөрәктән рәхмәт. Рәхмәт. Әйдәгез бергәләп. Әйдә дуслар, китте. Егетләр, кызлар. Казан алкышлар! Бик зур рәхмәт. Әйдәсеп килә. Бу кыз мине эзләп киләме соң?
Sine. Менә өйләнәм дигән идең. Мәхәббәт килә. Аңладың мы? Бик матур дип сиңа таба барадыр. Бик рәхмәт, хөрмәтле тамашачы. Безнең концертыбызга шундый расхатлар тотып килгән өчен үзеңезгә меңләтә миллионлап әйләнеп кайтсын. Әйдәйләс. Рәхмәт дуслар, инде Концертта катнашкан егетләрне, кызларны. катнашкан егетләрне олыдан башлыйк әле безнең якын дустыбыз, чын дустыбыз, тугры дустыбыз, солдай булса, Шамил Галиев! Хөрмәтле дуслар, Сәйдәш бию ансамбле һәм алар руководителе Таһир Максимович. Сәйдәш бию төркеме кызлары. Һәм инде безнең җырчы кызларыбыз Ләйсән Рафикова. Һәм Алсынабиева. Алсынабиева. Инде биючеләребез бу безнең өчен ачыш, чаллы, егете чаллы кызы Алия һәм Илшат дуслар. Алкышлап бирик әле. Кызган таба бию ансамбле. Һәм инде безнең музыкантларыбыз Динар Зарипов. Илнар Гумеров. Баянис егетләребез Илшат Кисемутдинов. Рамис Ганиев. Безнең ударныйда сыгып торучы егетебез Просто Максим. Татар егете Максим. Әйе. И просто татар егете гитара дойниче Серега Тихонов дуслар. Сергей Тихонов һәм так. Әйнде Мин калдым. Юк, беләм, Альбина Панаева баласы булу сәбәпле иртәрәк китте, гафу итәрсез. Һәм инде безнең кичәне алып баручы егетебез Рәдиф Әхмәдиев. Минем принцессам, минем самородок, минем җимешем, минем алтыным, минем бердән-берем кадерле җан кисәкәем Гәрәева Адилә. дуслар алкышлар. Адилә. Безнең звук оператор егетебез Динар. Җәлил Апанаев, Динар түгел. Юк, шуның исеме Динар бит аның. Җәлил дип йөртәбез инде. Кем белгән яфан. Видеосъемка безгә әзерли Pixel компаниясе. Бик рәхмәт егетләр. Алла бирсә, үзегезне телевизордан күрерсез дип ышанам каласы килә. Һәм инде әйдә үзеңне таныштыр. Ярый, сезнең өчен җырларга, сөйләргә тырышкан, бирергә тырышкан дик. Чын татар егете Венер Салимов була. Венер Салимов. Һәм дуслар, гомумән алганда филармониядә эшләүче барлык дусларга, барлык иҗатташ дусларга бик зур рәхмәт әйтәләр. Филармониягә алкышлап алыйк әле. Радик, сиңа рәхмәт, брат. Һәм инде Россиянең, Татарстанның, Башкортстанның халык артисты, булырга хыялланучы Илгәрәй, рәхмәт. Алкышларыгыз, хөрмәтле дуслар. Җәлил, тагын теге җырны куя әле. Әйдә, бер көндәс. Әйдә, китек. Хаба! Хөрмәтле дуслар, исәнлектә, саулыкта яшәгез. Бер-берегезнең кадерләрен белегез. Һәм инде әлбәттә, нибары әйбәт музыка тыңлагыз. Китек Казан! Хоп, 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 хоп. Әгәр дә ошаган булса, иртәгә тагын сезне көтеп калабыз. Хөрмәтле дуслар, ошаган булса дусларыгызга сөйләгез. Ошамаган булса дошманнарыгызны җибәргез. Дуслык белән үрелгән, шунысы бар мин бит буйдак. Мин инде өйләнгән.